Yo, majiba matu mon popo yaji na madena ne mene efedu, Ghana du, Africa du. Premier oso hia okata. Aba anufiala na gbogbo anufiala na de konufiala na amagara jinacho gbonyeba mafonku de afianya wonchi ka agba ha makho mianovi vaviade yi okonya gbe ya kovenam anya nya jojo nlola yata to mahi anya tetere jina marebe nukata togbi waya ha choke togbi lo nye ononya biam ho be yojibe yonya abe nufiala ne ikemi kata minye togbi gbezebe afiana jojo ma nchinya ole radio tv oji inega semfiata note gbojira nyi fe jina na ru na sanya ike gbologamala obia biamba de nuka enya ehoro ye nuka enya foma ha loko ma gbologono pie na sem na manatan anya senu ehoro pele foma okay kodang me na nyaba anya togbi gbeze ye majivi ntuvi omave ye maji nyonuvi omave nyonuvi akple ntuvi a fonye meto onye alo onye vinye o na ntuvi a jivi ntuvi a na jivi a evia ka ntuvi a ji a azunye hlometo aka vi ka nyonuvi a ji a azu fonye meto nyonuvi pe viwo onye na fometo ka ntuvi pe viwa onye na ehlometo tanebo ogboloba majima na o bieko ogboloba amakawe nye ehlohi ya o lineage of parental side aka ike miomi gbugba patrilineal alomia gboloba jijifa nchufa kpajio ye unchi unfo ncho gbogbo no bade eto ofeto yenye ehlo kakeno ba anoa oba foma yenye eto ofeto feno favi kakamanya eto ofeto wono chamcho eto kpaji koyo aw uchaga cho nokleto fa foma we kakenu bo oglo hlonya alo oba hloa ike foncho muchu pen porang me manyiba aba oba agave hlo no ba agave to alo ba agave a madakuku anya gbere kakwe kakenu ba hlo ka me na cho avo ifia ava kakavo hlo ka me na cho ela ba mi aba vi nyonu vi aten va jivi na ntu vi bubu cho du bubu ma kpodan me bato ma fa sokpe fika ye nyonu vi va de sro de fi ma jivi a azumi aba fu meto kakama nya mi aba hlo meto ne mi aba vi nyonu vi va re Togo to ya va de Ghana to alo va de Amarecho Beni te fere ike mele mi pa lineage etofa kpaji pa lineage a azu fumeto kakama nya ehlo a ima madu ngode mana oba mutu vi o we na ba hlo kaka le ehlo fuma mutu vi pa vi nyonu vi pa vi o ma vakata fume kaka hlo a yela ukpona lineage mutu vi pa vi o ntu vi pa vi o ye o yo na ba ehlo akpa na nya dalia atambia mfa na bia bia nya ya ma ida na WhatsApp 024 789 4771 allo naten ayom le kapo mo ya kama yo no jiko nya tamfonu akudanchi
alo na atenwa bia vovovo atenwa gbloba station kan ya yenya kpom le egba mi le network vovovo ji kaka ayi na nye eto na nfo ya fo malafia enye Vanyigba TV Vanyigba pa TV ya eduba ya ayi de kopa vovovo ma ayi de tepa vovovo ayi ya konu o kananya jojoma banu kuda Vanyigba nchi ya kokofia mi ala ba amaraka makwa miashi fiana afa deju mata e makwe ba kana ba vinyo ova gbonya egba ba togbi va togbi gbezegbo anye gbonya ba madangu ya ma ita makomo nkpokpo ya lemadem na mashama akpara mi mauna irami ke togbo watu chinemi ai zadalo